Munyarwandakazi muntu urangwa n'ubuntu ku itariki 14 z'ukwa cumi ni umunsi ngarukamwaka abanyarwanda tuzirikana ko tugomba guharanira ko imfungwa zose za politiki n'izizira ibitekerezo byazo zafungurwa ndetse ko u Rwanda rwaba igihugu kigendera ku mategeko amahame ya demokarasi nayo akubahirizwa. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 turazirikana by'umwihariko abanyarwanda bazwi nk'imfunga zo kuwa 14 ukwakira bamaze imyaka 2 yose muri gereza, tukaba twasaba ko bafungurwa. Abo ni Uwimana Claudine, Sibomana Sylvain, Hagenimana Hamad, Rucungabanya Alexis, Ndayishimiye Jean Claude, Masengesho Emmanuel, Nahimana Marcel, Mutabazi Alphonse n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste. Abo bose bazira gusa guharanira ko ubutabera na demokarasi bishinga imizi mu Rwanda. Barazira ko ngo igihe cyo gutegura umunsi wa Ingabire Day wo mu 2021 banditse interuro igira iti umunyarwanda niyubahwe. Ese kwifuza ko buri munyarwanda yubahwa ni icyaha? Barazira kandi ngo kuba barasomye igitabo cyitwa Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Ese mu mategeko y'u Rwanda haba harimo itegeko ribuza umunyarwanda gusoma igitabo? Birababaje. Kuri uyu wa 14 ukwakira twibutsa kandi ko hari n'abandi banyarwanda benshi cyane bamaze igihe kinini bafunzwe. Twongeye gusaba ko bafungurwa ndetse ku burenganzira bwabo bwakubahirizwa. Bamwe mu bazwi cyane twavuga ni nka Yvonne Idamange, Deogratias Mushayidi, Dieudonné Niyonsenga alias Cyuma Hassan, Karasira Aimable, Hakuzimana Abdul Rashid, Ntirutwa Théophile, Dr Mpozayo Christophe, Dr Nkusi Joseph, Professeur Munyakazi Léopold, Ndayizera Focas ndetse n'abandi benshi. None munyarwanda nawe munyarwandakazi, kuri 14 z'ukwa 10 saa 6 z'amanywa uzifatanye n'abandi. Aho waba uri hose uzahaguruke kandi uhagarare wemye, ufate iminota 5 uzirikane abo bose bazira karengane, ndetse kubemera Imana mwavuga n'isengesho. Zirikana abo bose bafunzwe bazira ibitekerezo byubaka. Shimira kandi wubahe izo ntwari zifungiye hirya no hino mu Rwanda, zabizizwe ndetse n'izitazwi, zizira gusa kuba zisaba uburenganzira bwa buri munyarwanda ndetse n'ubwawe burimo ko bwakubahirizwa. Tanga umusanzu wawe mu guharanira ko abazira karengane bose bafungurwa ndetse ko ubutabera bwakubahirizwa, u Rwanda rwacu rukaba igihugu kigendera ku mategeko no ku mahame ya demokarasi. Abashyize hamwe nta kibananira. Umunyarwanda niyubahwe.